Oh, fi'n hoffi'r animation style. Boys again. If they think they can stand between Scrooge McDuck and his 3 cubic acres of cash, they've got another thing coming. Mae'n nice. So, mae'r actio llais, rhaid dweud, mae hwnna'n really cool i clywed actorion llais greiddiol. Yeah. Mae Scrooge, mae acen Albaneg yna, a Scrooge mor iconic. So, yeah. Oh, Huey, dyna fe. Uncle Scrooge. Oh, you're all right, my boy. My boy. But you better watch out. The Beagle Boys mess with your security system. Okay. Uh-oh. Beagle boy. Baggy Beagle. Oh, Me money. got me money. Unca. Oh, don't worry, lad. I'll save you. Okay. So mae hwn yn edrych fel maen nhw kind of yn rhoi bach o tutorial mewn i'r game y bits cychwynnol. So dyw hwn ddim yn rhan o'r greiddiol. Fi ddim yn cofio'r setup yma a'r landscape yma o fewn y game greiddiol. Ond rhaid dweud, fi enjoyo'r animation, y ffaith bod na actio llais a... Ie, mae'n dod o'r draws yn really dda. Yeah. So ti'n dweud rhan y voice actors greiddiol ta? Fi ddim yn siŵr, ond mae'n swnio i fi, dwi ddim di edrych y lan, ond bydden ni'n dweud, os nag nhw, maen nhw'n really dda yn imitator greiddiol. Mynd i Google DuckTales. Yeah, bydd hwnna'n cool. Let's gweld. Right, where's a pogo jump to high place in there? I'll jump and hold. Okay. Oh, nice. Yeah, so just bendant ddim level fel hwn yn y greiddiol. Remastered received generally positive reviews. Reviewers praised the game for its gameplay and presentation, while criticizing the overabundance of story content. Yeah. Criticizing the overabundance of story content. Mae'n cael gormod o stori? Na, okay, mae yna un feature. Fi wedi chwarae cwpl o munudau hwn just cyn, just i gweld sut oedd e'n chwarae, check bod popeth yn iawn. A un peth fi wedi sylwi yw, mae gwylio'r animation yn ffantastig y tro cyntaf, ond os ti ar bit really tricky, a does na ddim ffordd i skipio trwy'r animation, a mae'r animation mor cyflawn, mae fe, os fi'n gwasgu botymau nawr, fel arfer, unrhyw game, bydde ti'n gallu clico fe, bydde'n neud yn gyflymach ni'n skipio. Ond mae bach fel, maen nhw'n really proud o'r animation, a nhw'n gorfodi chi gweld e gormod. Ddim gadael ti skipio. Na, ddim yn hawdd. Unless, fi'n credu, yr opsiwn os o'n i eisiau cael ei skipio. Obviously, fi eisiau i'r gwylwyr nawr gwylio'r animation unwaith. Ond unwaith fi'n colli, a ni wedi wneud e, bych chi'n gweld beth yw'r opsiwn i skipio. Dyw e ddim yn gret. Achos rhaid chi actually mynd mewn i'r gwasgu start a gwasgu skip o start. Wel, pam wneud hwnna? Hwnna yw'r unig kind of beirniadaeth o'r game sydd â fi so far. Ond fi'n siŵr bydd ni'n ffain. Bydd ni'n gwybod y geiriau i gyd. Bydd ni'n gallu actio llais, lleisio'r game ein hunain. Dibynnu, gobeithio bydd ei ddim yn useless fel yna. Byddai ddim o'r gwael â hynny, ond gawn ni fel. Ond nag, edrych ar animeiddiad yna, fe'n fel siglo fel yna, mae'n just... Mae'n nice. So ar y Wikipedia page, mae'n dweud bod rwy'n nhw yn dod a then surviving members of the original animated series cast, such as Alan Young, reprising his role as Scrooge McDuck, and June Foray as Magician the Spell. Oh, okay. Diddorol. Ie, fi'n gwerthfawrogi clywed fe, ond ie,
Gawn ni weld, falle, ma' 'na fel special button yn rhywbeth chi'n gallu skipio trwyddo fe, ond... Fi ddim di gorfod... Fi eisiau cael yr animations unwaith trwy, anyway, nawr. Ie. Achos mae'n eitha cool. Hey, Big Fi yn- Red. Ie, ni'n iawn, diolch. Sut i ti heddiw? Croeso i'w stream. Chi'n fans mawr o... chi'n big kids fel fi yn hoffi cartoons fel DuckTales, neu falle wedi tyfu fyny gyda nhw, neu'n fan o y genre platform yma. Ond, fi yn... damn! So fi yn... Mae rhywbeth eitha cool pam mae gemau Disney, gemau cartoons, gemau yna yn cael ei wneud yn dda. So ni ar stream yn y gorffennol, ni wedi chwarae Lion King, Sega Genesis, Aladdin, Sega Genesis, a oedd yr animations mewn nhw yn anhygoel. So, pan nes i glywed am y remastered yma, ni fel, falle. Os nhw wedi wneud yn iawn, bydd yn wych. Ond, sydd cwestiwn mawr. Mae hwnna'n un tricky. Apparently mae yna, ti gallu skip o'r cutscenes. Oh yeah? Ti'n gwasgu start, pause of it, a mae'n skip cutscene. Yeah, that's what I mean, but what a long-winded way. Oh my god, yeah, ti'n dweud, yeah, there is a way. Fi'n gwybod, dyna beth fi'n coelio. Oh, right. Oh, sorry, fi'n coffi yma. Na, mae rhaid i chi gwasgu start er mwyn... Neu, mae hwnna'n ridiculous. Pa gemau chi gorfod gwasgu start i skip o... Y cutscenes, dyle ti gallu just... Ie. Ond mae yna no cutscene option hefyd, ond mae dim ond unlock o pryd ti'n curo'r game. What? Oh my god. Big Red wedi gofyn, dych chi'n hoffi Minecraft yn Gymraeg, ydy'r cyfrifiad yn da yn Minecraft? Ie, mae yn. Ie, ni wedi chwarae fe mewn Cymraeg. Mae'n cwpl o fideos yn ei chwarae fe ar y channel YouTube ni. Ond ie, mae'r cyfrifiad nhw wedi gwneud ar Minecraft yn eitha da. Rwy'n methu cofio gweld unrhyw beth, rwy fi'n meddwl hwnna ddim yn iawn arno fe, so... Ie. Ond mae'n usually dynafio'r pirate speak. Ti'n fan o'r pirates? Ie. Set sail! Stwff fel yna. Go. Ond na, mae'r cyfrifiad Cymraeg yn eitha da, rwy'n meddwl. Okay. Mae hwn yn rhyw fath o fel... The boss battle cyntaf chi ddim yn cael yn un greiddiol, so mae diddordeb dy fi. Oh, there we go, marw y tro cyntaf. But, yeah. Fi ddim... Oh, okay. Ti'n chwarae Minecraft mewn Cymraeg te, Big Red? Oh, wow, ti'n cyr fe'n barod? Na, just unwaith. Mae'n... There you go. Mae'r patro... Yeah, mae'n okay, dwi ddim yn un... Oh, mae hwnna'n tricky. Un calon arall. There you go. Your safe is securely suspended. Come on. Surely. Okay, now. No. Yay! Okay, boss cynta wedi wneud. Mae'r gêm yma yn eitha anfyddeuol o ran, does na ddim lot o bywydau, dim lot o continues. So, fi ddim yn gwybod, os chi'n cael game over... Ydy e'n just... Ydy e'n dod yn un ôl i'r bit yma, a chi'n cofio bod chi wedi wneud yr un. Achos, fi'n credu bydden nhw'n wneud hwnna. Achos dyw pobl ddim di arfer gyda faint mor tricky a fel anfyddeuol a anodd oedd y hen NES style. Fi falle nawr gyda save systems a stuff. Fi'n credu dyna be bydden nhw'n neud, ond fi ddim 100%, so gawn ni weld. It's a treasure map, lad. Just... No ordinary treasure by the look of things. Mae'n dyna sut dyle gemau fideo o'r genre yna cael gyda'r actorion llais greiddiol. Mae'n ei gymaint o wahaniaeth.
Na, na beth dal nhw'n cael Wait a minute. voice actor Alan sgwyd. Young. So Alan Young oedd y Scrooge McDuck. O'n i byth yn gwybod hwnna. Fel da chi pub quiz ateb rhywun, if chi'n gwylio hwn nawr. Yn siŵr daw e lan rhywbryd. You were just that. Bydd e probably multiple choice though, achos mae hwnna'n un anodd. 7 million steps straight up till we reach the moon. Okay. I mean the moon? Yeah, Moon. Alan Well, Young. lads. Well, what are we waiting for? That treasure's not going to O, discover dau nhw itself. wedi marw nawr. Oh no. Ers i'r gêm dod allan. Oh wow. Alan Young mewn 2016. Yeah. 96 oedd e. Yeah. Get Ac Launchpad on the horse. June and Chwarae head to the Amazon mewn jungle to find a scepter 2017. of ink and Roedd tin. hi'n 99. 99, fair Damn. play. Wow. Os fi'n cyrraedd... Yeah. Os fi'n cyrraedd 70, byddai'n teimlo fair play. Gyda gymaint o crap sy'n mas yna fe, mae pawb gyda, you know... Yeah. Yeah, mae hwnna'n good innings, unrhyw beth heibio Thanks for the lift, 70. Launchpad. No problemo. Ond yeah. Lift is one of my favorite 99, parts of amazing. aerodynamics. Oh, say, you got Roedd hi'n your like radio 95 McGee? te, pryd roedd y gêm hyn Aye, of course I yn do. dod allan. Great. Then Wow. I'll be your eyes in the sky. Oh, I'd be happy if you just keep your A eye on the beth sky pa for us. cymeriad oedd hi'n lleisio? What an airhead. Magician the Spell. Now then, Ah, okay. ancient Magician King the King Spell neu King, Magica the the king's scepter Spell? was locked away in Ah, a okay, giant fi'n Mae'n siŵr credu sut y ti'n pronounce fe. cymeriad yna fel rhyw fath o... yeah, witchy kind of... Well, mae fe... O ia, syniad hi'n edrych fel fel- goth Daffy Duck. Yeah, yeah. King Yeah. Uncle Cap Quack himself. But there's bound to be a way to reveal it. So, ti'n gallu gweld, mae hwn yn adio, so o'n i'n meddwl, awr retro nawr, falle byddai'n gallu gwblhau hwn o fewn awr. There's no way, achos dyw e ddim yn cael lan. A fi kind of eisiau clywed e, achos mae'n awesome I glywed, but ma fe'n, it goes on a bit, you know? A fi just like, come on. Ddim Just eisiau speed run. Yeah, well, dyna'r thing, ni di arfer gyda just gwibio trwyddo fe, ond yn teimlo fel teyrnged I Alan Young, mae rhaid I ni parchu'r ffaith bod e wedi gweithio'n galed Yeah. I lleisio fe, so dyw e heddiw ddim yn mynd I bod yn, you know, chwarae gyflym neu gwyb chwarae, beth bynnag chi eisiau gael y speedrun. Na, ben o ddim. Achos ni eisiau clywed gwaith ffantastig. Alan Young a pwy oedd y person arall? June Foray. Hooray, June Hooray. God bless you. Right. So, rhywbeth arall sydd yn diddorol, yn y little redig trwy y gêm yma y tro cyntaf, like, o un peth, maen nhw wedi adio lle chi gorfod casglu y coins yma. Yn y greiddio, sdim rhaid I chi. Okay. So, o'n i'n kind of yn trio mynd a gwybod, actually, fi ddim angen mynd lawr fan hyn, ond nawr nhw wedi adio extra bits gyda'r coins yma a wneud y lot fwy anodd achos o'ch chi'n gwybod beth chi'n gallu skipio. Nawr ti'n teimlo mae rhaid I chi wneud, sugar, rhan fwy o fe. Pam ti angen y coins? Achos mae ddim yn gadael chi'r bit nesa. No. Mae Is fe that fel... story like wrestle? Wel, ie, mae y syniad yw bod fel... nhw fel yn Inca coins sydd yn gyda fel pwer a chi'n rhoi nhw mewn I fel carreg thing yma. Mae'r carreg yn gadael chi'n mynd i'r bit nesa. Anyway, coin bearing. So ni'n trio darllen y stori. Canolbwyntio, but yeah, fi nhw'n esbonio fe'n well na fi. You say so, Mr. Murphy. But yeah. Oh, sugar. A rhaid bod really ofalus nawr. Oh! Okay. Os dwi'n gallu cwblhau y byd yma mewn un, dyna bydd y prawf mawr I weld os mae'n cofio'r progress yna, neu os rhaid I chi wneud nhw gyd mewn un go, achos... Mae'n eitha brutal os oedd e'n gwneud y gyd mewn un go. Wel, fi'n credu mae pobl di addasu pethau, achos nhw yn... Yeah. Fi ddim yn credu mae pobl gyda'r ymenydd. Back in the day, shizer,
nôl yn y dydd. Ie, bydd fe'n... O chi on kind of un game, Ie. so chi on yn mynd i chwarae'r un game yma, a does ddim opsiwn arall, so chi'n mynd i just reset, go again. Ond fi'n credu gyda'r holl subscription-based, Xbox Game Pass, PlayStation Plus, a faint mor hawdd yw e i brynu loads o games. Ti ddim eisiau gwneud yna? Ie, bydd pobl ddim yn hapus i roi'r buddsoddiad o oriau. Maen nhw just fel, ma' hwnna'n crap, achos ma' hwnna'n stupid, a nhw just yn rhoi lan, so... Yeah. God, I nearly tripped over it. The place is a mess. Where's Mrs. Beakley when you need her? So, mae yna bach o humor, bach o comedy ynglyn â mynd nôl i'r cartoon. Ond yn yr game greiddiol hefyd NES, oedd chi gyda'r... So, beth sy'n odd fan hyn, right, yw... Bod fi wedi mynd lawr a rownd, fi'n gwybod mae rhaid i fi mynd nôl nawr ochr yma mwyn cael yr holl ceiniogau. Os fi ddim yn cael nhw, fi ddim yn cael symud ymlaen. So, Mae e'n annoying. Fi'n creu dyna yw'r thing. Ond i'n meddwl, ydw i'n hoffi hwnna? Na, dwi ddim. Dwi ddim yn hoffi hwnna. Achos mae'n neud fel speedrun o'r game yn bron yn amhosib. A mae NES games... Mae'n profiad gwahanol, though. Fi yn, like fi'n dweud, fi'n really'n hoffi'r style, but mae'n annoying bod chi ddim yn gallu gwasgu skip thing nes bod chi wedi cwpla'r game. Probably at request yr actorion, maen nhw wedi ffeindio mas. No. Gallu skipio nhw. Wel, ti'n gallu, but ti'n gofod gwasgu star pob tro i wneud e. I fi, mae'n stupid. God, mae'n loads of enemies fan hyn, here. Yeah. Mae'r cerddoriaeth yn catchy a nice, os fi eisiau bod yn critique o'r cerddoriaeth. Whoa! Yeah. Fi ddim yn gwybod os mae yna un extra, ond fi'n mynd i checio. Oes yna counter rhywle? Counter. Ie, mae yna, 3. But skip cinematics, dyna'r thing, ond... Ie. Fi eisiau pawb i wylio fe trwyddo. Ti'n gallu dweud playthrough, full playthrough, otherwise byd nhw fel, na, beth oedd y bit yna, chi wedi colli e. But os fi'n ailadrodd, byddai yn gwasgu'r skip cinematic ni. OK. Maen nhw'n fel munudau neu hanner munud pob un, so... Waw, chwarae teg iddyn nhw. Fine. OK. Un arall? Na. Rhywbeth lan fan hyn? Na, hwnna yw'r... bit... Reiddiol, ydy? Ie? Secret. Os na un lan fan hyn? Ie. See? Oedd rhaid fynd fan hyn. Dyna'r... Darn arian olaf, dwi'n credu. Look at this one, it shows a shield. Achos mae yna rai ar y ffordd lan, so... But, edrych fi lawr i un bywyd, so... A dim ond 3 bywyd chi'n dechrau gyda, so mae'n eitha... Mae'n... greulon. Fi ddim yn credu mae rhaid i fi mynd lan fan hyn nawr, so na i ddim mynd. Ydw i'n mynd i mynd? Checio. Mae yna un fanna, ond... OK, let's do it. Oh my god. Hwna pixel perfect hwnna. Oh my god, yeah. Ond, oedd e'n werth e. Yeah. Ddim angen i fi wneud hwnna. Annoying! Wel, dim ot. Ble mae'r un arall te? Fi'n cael un bwy i ffeindio. Maen nhw lan ar y ffordd lan. Ti'n cofio yna raff? Scheisse. O'n i ddim eisiau hwnna. O gwbl. OK. Raffin, ie. Gweld e? Ie. Right.
popeth ni'n gallu cael. Cant y cant y fe. Oh. Right, here we go. Gallu gweld yr un fan'na. Good. Aha! This coin bears Hey. an image of the scales of justice. Just what I need to help me find the scepter. We'll tip the scales of justice. Launchpad, why start now Yeah. and spoil Wel a ie, mae'n perfect mynd i record? pay bant y... Well, I don't have all Yeah. day. What was your Oh. thought? Pam Yeah, ydi dim mwy. planhigion yma cael gwefusau, like, more? Yeah. You dropped on your heels Yeah, much maen as I nhw'n did. Fel, like, cysanu fi. Yeah. Yeah, ma'n... Yeah, fi ddim yn cofio hwnna yn y cartoon i fod yn dig. Okay, so fan hyn, gweld yr okay. kind of like ink and stone thing, achos nhw yn Amazons fan, There's a carving of Amazons Monko fan hyn. Quack on this Nhw yn small Amazon slab, fan hyn. and there's Monko 8 circular Quack. notches around it. Sounds great. Does it tell us how to find the treasure? Well, I'm not sure what it tells us, but I'm certain it's an important clue. Bless me, bagpipes. These coins I've found will fit perfectly into those notches. Ah! Whoa! Whoa, when you ddim yn Really? disgwyl hynna. How about I come down there, you deal me in for a hand? Okay. You come down here and I'll deal you a blow to the head. Fi'n hoffi sut mae fe mor aggressive tuag at Yeah. pobl mae ddim yn hoffi. Deal your balloon. Launchpad. What And if the Grease symbols Scott. on these coins symbolize the various tribes of Munko Capquack's empire? Maybe if I surround him with them. Okay, yeah. Right, so nawr beth. Oh no, it's not working. Maybe you That's need okay. to say the magic words. Magic words? Na. Maybe not. Okay, No. so heb nhw, bydde ddim wedi gadael ni mynd i'r bit nesa. Will you look at that? Oh my god. The ancient city of Munko Capquack. And that beam of light. It must be pointing to the Temple of the Clouds. But how am I going to get across? Up here, But- Mr. McD. Mae rhan o fi'n meddwl, os chi yn chargio bobl, ti'n neud remaster, mae'n gallu bod yn diddorol pan maen nhw'n ychwanegu leia gwahanol i fe, neu neud y bach fwy special. So, Yeah. yeah. Like, ond, you know, fel arfer fi'n purist am stuff fel na, ond... Hey, os o'n nhw wedi cael fel voice actor crap mewn, bydden ni'n grac. Yeah. So, a Scrooge McDuck yw'r prif cymeriad. Oh, I did it! Mae'r llais I found a Dewey legendary neu temple Huey of neu beth bynnag Munko e, mae fe'n Capquack. spot on hefyd. A little help from Er your falle, pal, fi ddim siŵr os Launchpad mae fe'n un McQuack. greiddiol, ond mae fe'n really good. Oh, of course, Launchpad. I couldn't have So- done it without you. Mm. Now just hold on, and with a little luck, that scepter will be Yes, mine yr in un no thing o time. gwasgu start i gallu skipio nhw'n dweud skip cinematic hefyd, dyna'r peth arall. It's like, Yeah. not even cutscene, it's a cinematic. Achos nhw, falle mae hwnna'n nhw Yeah. jyst yn bod yn honest, faint mor hir mae'n cymryd i. Yeah. Yo, faint mor hir mae bob un. Mae'n hoffi sut roedd like an ancient hidden temple hyn, literally just fanna. Yeah. Like, mae'n pwynt i'r ancient hidden temple, mae'n literally like mewn llinell syth. Yeah. Yeah. Achos, you know, mae'n mynd nôl i'r platformers yn linear. Oh my god. So, I suppose... I'm quite sure, ond fi ddim yn hoffi nhw. Ond mae cymeriadau yma yn y greiddiol. Nhw'n eitha debyg a nhw'n gwneud good job. Mae fe'n gorgeous yr actual things. Fi'n big kid, fi'n caru'r cartoons, so os o'n nhw wedi... Like I say, that's a big no-no. Dwi'n teimlo, okay, edrych ar hi, you know? Why are you Nailed here, it. Mr. Nhw just a right greiddiol. Yeah. You stick to your diet, Mr. It's McDuck. basically just wedi ffeindio ffordd mewn i just ancient temple. Yeah, yn union. A neb yn gwybod sut mae hi wedi cyrraedd na. Yeah. Ond neb yn cwestiynu fe chwaith. A mae fe kind of wedi dweud cyn, oh, wouldn't it be good if Mr Beakley cleaned up? It's like, well, be mae'n neud? Mae'n mynd ar gwyliau gyda hi, neu, like, I don't know. Cwestiwn da. Fel,
Ie, gwell just joio a ddim cwestiwn i Mae cartoon, normal. paid meddwl yn Ie, ti drwm am di y gweld y logic. Simpsons scene o hynny, dweud, oh, cartoons don't have to make sense. Beth di sy'n hwnna? O, mae yna scene yn The Simpsons a Ie. mae Homer'n dweud, no, do... Neu falle Family Guy oedd, actually. Mae'r ddoi yna. Nhw yw'r doi rai mwyaf poblogaidd, efe. Ie. Futurama, ddo, mae pobl yn hoffi, ond nes i ddim fi'n- really gero mewn i hwnna, O, gymaint. rwy'n fi'n hoffi Futurama. Wyt ti? Ie. A naeth, yr un yna, o'n i'n joio fe, fi'n credu achos o'n i ddim di... Oedd ddim dy fi Sky pan oedd e Ie. mas yn greiddiol. Na, rwy'n gwylio like odd episode pryd bydd yn mas Ie. yn greiddiol, ond rwy wedi ail gwylio fe ar Prime. Okay. Oh, sugar. Oh my god. Like mis neu dau yn ôl. Oh, that one's terrible. Oh, lwcus ges i hwnna, ddo. Oh. O, di hwnna'r boss cynta? Na, ddim gwaith. Mae levels eitha hir. Yeah. There we go. Mae'n just cofio, like, yr advert bod ar teledu trwy'r amser o ble roedd nhw'n cancelo fe oedd nhw, like, A nhw? Futurama. A wedyn roedd nhw'n dod fe nôl, like couple of blwyddyn ar ôl. Right. Like, hanner, like, season 6 neu rhywbeth. Yeah. And I just cofio, like, an advert in, it was like, those bozos at Fox that cancelled us had themselves fired for incompetence. Mae just yr advert hwnna yn seared mewn i'r ymenydd fi. Yeah. Like, or even ar popeth, pob ffilm, O dde. DVDs and stuff, yeah. Oh, shiza. na. Oh. Fi'n credu mae dy fi un arall. Yeah, okay. Mae'n good. Dy fi... Cael Oh, no, $1 million. Good. Rouge McDuck. Okay, good. Nice. Oh, nice. yes. Dwi'n pwysig. Yeah. Achos fi'n gwybod, mae rhaid i fi roi o leia bywyd i fi like, o buffer er mwyn Ie. neud y boss battle. Achos mae'n cymryd bach o amser i gweithio mas beth yw'r patrwm cywir i curo'r boss. Mae nhw gyd gyda quirks gwahanol, ond mae fe'n... Os ti'n gwybod, o, Ie. dyma fe, dyma ni nawr, dyma ni. This is the King's Scepter. King Scepter. Oh, this was easier to find than a penny in a parking lot. Okay. Alright. Catch me, kilts. What was that? Uh-oh. Oh. Oh, dyma ni. Oh, sugar! Oh, flip! Okay, oedd hwnna'n clumsy. Right. Oh, hwnna'n gwahanol. Ooh. Oedd hwn ddim yn agreiddiol, o'ch chi Na. gorfod just bwrw pen. Good. Mae hwn loads yn oddach. Oh, no. Oh, fi ddim eisiau siomi pawb o'n diwyd. Mae'n hollol honest. Oh. Oh, no way! Mae'r dirgryniad yn gallu llafu. Honna ddim yn deg. Na. No! Damn. Man, gas. A dim bywyd ei. Oh, come on! Barod. Oh. So beth oedd o boss mewn like a game greiddiol am hyn, am level hyn? Yeah, yr un. Yr un un? Yr un, ond nhw wedi adio bit Ie. fwy cymled. Dyw'r columns yma ddim yn dod mewn ar chi. Ie. Mae just literally a pen... Oh, come on! Oh. Yeah, like a pen, mae just a pen. Oh, mae rhaid i wneud y holl... You mother... Oh. Ti eisiau rhywbeth eitha fun, though? That's dim byd i... Like, dwi ddim yn helpu chi mewn unrhyw Na. ffordd, ond chi'n gallu neidio lawr i'r vault.
So, yeah. Os chi colli loads, chi'n gallu neud rhywbeth horol a oil. Okay. Nightmare. So, ti'n methu... Ble ti'n dechrau o nawr? So ti kind of reset yn ôl yn y mana. So, dyna beth fi'n dweud yw, gyda faint mor anodd mae'r game, so fi'n mynd nôl fan'na, achos mae rhaid i fi cwpl ar hwnna, but, like, nawr, fi'n mynd i skip o pob cinematic, a just yn... Mae hwn yn just yn prawf i ddangos chi faint mor rwystredig mae i wneud y skip cinematic pob tro, achos mae yna loads yn nhw. Loads yn nhw. Mae'n right ar y dechrau o level? Look. Ti'n gallu gweld sut mae hwnna'n gallu trigro rhywun? Bydd hyn yn... Os mae hyn yn, digwydd i fi, unwaith neu dau waith. Bydd ti fel na. Bydd hwnna'n digon i fi just dweud, rwy'n So, fi'n credu ti'n cynrychiolaeth eitha da o'r rhan fwyaf o bobl yma. So meddwl, pob tro, achos mae cinematics yma, maen nhw'n milco fe. So ti'n gallu gweld, mae'n really bloody rwystredig. Amser fi yn mwy... Precious. Mae'n mwy gwerthfawr, Chwarae'r un level drosodd. Na, fi'n gallu gweld hynna. So, ti ddim yn cael lot o'r BS yma yn greiddiol. Ti ddim. Cos dim rhaid i chi cael yr holl ceiniog yna, so bydd ddim rhaid i fi dod lawr fan hyn, right round, mae just... man. Beth yma'n anodd, achos mae rhaid i kind of wneud semi-jump i wneud yn gywir. Mae'r un yna'n ffain, ei cadw yna. Mae bit yma'n oce. Aros. Well, like, why? Okay, skip. Faint o weithiau ti'n meddwl fi'n mynd i skip o'r cinematics man na? Oh my god! Llawer, ti'n gywir. Ti'n gallu just gweld e'n barod. Mae hyn yn rwystredig. Okay. Yes. Okay, hwnna'n okay achos kind of yn dig fan'na. Okay, hwnna'n okay. Ti'n edrych ar... Right. Dal dau bywyd, yn okay. O leia nawr, fi'n gwybod mae'r boss battle cyntaf yn anoddach na o'n i'n meddwl bydda fe. So, so angen bod yn ofalus. Just... Fi'n gwybod mae dim byd, mae'n fel doi eiliad ar y mwyaf, but... Mae'n ffaith bod ti angen. Mae'n mwy buttons na mae angen bod. Oes. Just bach yn ridiculous yn fy marn i. Dylech chi ddim gorfod wneud, in this day and age, fi'n gwybod 2013 dylech chi ddim wedi gorfod wneud ond, os fi wedi chwarae trwy'r lefel unwaith, fine. Ond dylen nhw ddim wneud y thing chi gorfod curo'r game cyfan i gallu skip o fe'n haws, neu ddim gorfod gwrando fe. Ddim yn gweld unrhyw synwyr o gwbl mewn hwnna. Ond, mae'r lefel o faint mor anodd yn gallu bod. Ni'n disgwyl hwnna gyda'r game style yma. Pan mae pethau... Pan nhw'n ychwanegu a wneud yn fwy anodd, ti bach o wow. Mae hwnna'n ridiculous. Oedd y game yma'n digon anodd. Paid ychwanegu fe'n y remaster yn fwy anodd. A ychwanegu pointless things. Casglu rhaid, dalen ni ddim gorfod. Ni barod gorfod ffeindio un super powerful jewel ym mhob fel lle. Peidiwch â gorfod i ni wneud y ceiniogau yma hefyd. Ni barod yn casglu stuff. Neu at least, cofio bod ti wedi casglu nhw, so os ti angen nôl i level, maen nhw just mewn o little bloody ring thing hwnna. Wait a sec.
Cael un mwy. Oh ie. So fi'n gallu mynd lan nawr ydw i? Oh, bogod. Ti'n gallu dychmygu os fi'n gwasgu exit level ar pwynt yna? O, byddai jyst yn rage quit ar fi'n credu. Fi ddim yn meindio colli achos fi di meso lan skill-wise, ond os fi'n neud e trwy gwasgu button stupid, mae hwnna just, you know, it's dumb. Right. Okay. Okay, lan â ni. Fi ddim yn mynd i boddro cael nhw. Achos... Ond fi'n colli'r holl arian nes i... Neu ar ôl pob un ydy yn mynd yr arian mewn i'r safe. Fi ddim yn gwybod. Mae'n siŵr, ti'n cael million just nawr. Ie, a fi ddim nawr, so... Ond ydy e wedi safio hwnna, neu oes... Just na fi. Falle mae rhaid i chi dod nôl yn byw i gallu actually ennill yr arian. Mae hwnna'n eitha synhwyrol a logical, so... Yeah. Right. Na, ti'n cael 386,000. Yeah. Ond ti'n meddwl falle mae yna save system lle mae fe'n wedi trosglwyddo fel bancio arian fi, neu na? Dim clem. Na fi. See, cinematic, skip. Mae rhannu'r y gêm yma nawr yn mynd i bod yn fi'n gwasgu skip cinematic. Yeah. Os unrhyw un eisiau gweld yr cinematics greiddiol, ewch nôl a gweld yr 10 munud cyntaf o fi'n trio'r lefel yma. Sorry pawb. Fi ddim yn mynd i... Mae bywyd yn rhy bryn a, you know, dwi byr i gorfod bywyd pob gair o Scrooge McDuck. Yeah. Okay, alright. It's just a doi. Mae doi button press yw e, ond mae'n digon i gwylltio fi gymaint. Yeah. Just... Un mwy na mae angen bod. Yeah. Dyna fi gallu gwasgu fel... Hyd yn oed os oedd e fel R3 neu L3, you know? Bottom anghyffredin, achos mae hwnna'n bottom eitha anghyffredin i gwasgu mewn gemau. Byddwn ni'n hapus wneud hwnna. Ond ni ddim yn cael unrhyw fath o bottom i instantly wneud a rhaid gwasgu start gyntaf. Na. Yeah, beth sy'n draw hwnna? Oh, lan ti'n meddwl? Na, i'r dde. O, nawn ni cael bywyd extra gan thing fan hyn. Rwy'n syniad da. Na oedd Mrs Finnegan neu beth. Mae yna wal ddo i'r chwith fan hyn. There we go. O, mae yna wal. Mrs. Bigley, what are you I'r doing chwith? here? Yeah, I'll hwnna. not have you risking your life on an empty stomach. No O, fi'n more mynd siŵr. danger till you Ti'n methu mynd find lan y out sgrin why. os dyna beth ti'n meddwl. Fes background yw hwnna. Na, ond cyn oed ti'n mynd You're lan awake i and cael y... bold, Mrs. Rwy Bigley. ti'n mynd O, lan across a lawr. Yeah. O roi fyna lle i'r dde cyn oed ti'n mynd lan. No, Mr. McDuck. These Ond fan hyn, giant mae yna stone just wal i'r obelisks chwith, would make so wonderful beth oedd i'r souvenirs dde? for the boys. O, cwestiwn da. Fi'n mynd gwybod. Sorry, dal ni wedi... Fi credu just blank thing o fe, but... Dyna beth rwy'n fi gwrdd, ti'n dweud rwy'n hi fanna. Ah, no, Oh, sorry. so he went Oh, okay. Yeah. Fi'n mynd siŵr. But I need to check already. There you go. Oh, come on. Right, ar y bach. Yes. Okay. Okay, man a bag, come on. Oedd ti'n cael y game greiddiol te? Yeah. Oedd dyfu'r game greiddiol ar y Game Boy? Yeah. So, you know, fel arfer mae yna... Pan mae NES version, oh, sugar. Mae NES version yn dod mas, a wedyn mae'r Game Boy eitha tebyg yn dod mas ar un pryd. Oh, sloppy! Yeah, mae'n usually tebyg on gwahanol. Back and house, yeah. So, yeah, wedyn, o'n i di, credu nes I cwpla hwnna ar stream, falle, yn ystod Covid neu beth bynnag, a fi'n cofio,
wneud hynny, a nes I wir joio, nes I chwarae'r gweddill o'r gemau ar y Game Boy versions. So, wedyn nath Emrys herio fi a dweud, well, no, wait a sec. Ti'n methu dweud hyd I cwpl o fe, achos heb cwpl o'r fersiwn NES, sef dyna yw'r un sydd fwyaf iconic, a so nes I ddechrau gweithio ffordd. Fi ddim yn cofio os nes I llwyddo I wneud nhw, achos y syniad oedd I wneud e gyd mewn un go. Achos unwaith, oh no, damn! Ond os dwi'n chwarae fel hyn, fi ddim siawns. But, yeah, mae fe'n gêm o'n I... Achos mae 'da fi'r analog pocket nawr, dwi'n teimlo, mae 'da fi fwy o siawns o wneud e mewn... O, na. Mae'n eitha da, achos dwi'n gallu ymarfer ar hwnna unrhyw le, a wedyn switcho fe i'r Frankenstein machine o NES thing sydd 'da fi. Yeah. Nice. Okay, beth sydd fan hyn then? O hwnna yw'r boss battle, dwi'n credu? Well siawns 'da fi nawr. Rwy'r pwysau ar fi'n, ond come on. Skip cinematic, yeah, come on. Cael y trwy'n. Oh look, mae 'na option yn y start menu, hard pogo. So, fi ddim yn gwybod, ydy hwnna'n helpu neu ddim yn helpu? Dim clem, chwaith. Hard pogo. Dim os. What is hard pogo? Oh, What does it say? It affects how you pogo jump. When it is turned off, you only need to press the pogo button X on a 360 controller. When it's turned on, you need to press 2 buttons to pogo jump. Simply put, if you want to play it similarly to the NES, you need to turn hard pogo on. You have to press down and X. If you don't want to press 2 buttons to pogo jump, keep it off. Oh, falle fi di arfer gyda'r NES na. Oh, come on! Oh, what? Who wanna? Come on. Oh, bloody hell. Dwi wastad yn anghofio'r dirgryniad yna. Yn y greiddiol, so hwnna'n lladd chi. Chi jyst yn dirgrynu a mae fe'n neud I chi mynd yn araf, ond chi ddim yn marw. So mae hwnna'n annoying. Dwi'n fi'n coelio'r gormod nawr achos... Dwi ddim yn dig! Oh god, no. Right, here we go. Come on. Oh! Oh! Nah. Come on. Oh my god. Oh! Ooh, dyna agos. Oh, dyma'r pen yn dod. What? Oh! Na! No! Oh. So, right wneud e gyd eto? Yna'n... Mor brw. Mae yn. Ond dyna beth fi di sign o lan yn gyda'r gêm yma. Fi'n disgwyl hwnna, but fi ddim yn... Falle... Yeah, neu ddim poeni am y hard pogo, ond falle neu arbrofi gyda hwnna yn y lefel nesaf, os fi'n cyrraedd y lefel nesaf. Oh my god, oedd hwnna'n agos! Dim yn dweud fyna. Dwi'n methu deall e. Na. Okay. Good. Good. Okay.
Okay. On. Smash of a. Oh. Oh. Oh, flip. And okay. Oh, you bugger! Crap, Scrooge. Oh my Yeah. days. Mm. Go on now. Oh, I don't know there. Just smack. Un mwy smack, remember. Uh-oh. Ah. Oh my days. Oh, come on! Yes! Oh, thyn Oh yn my anodd. days. Oh, right lawr i'r Bywyd thing blwyddyn olaf, olaf, bywyd ie. olaf. Oh. Okay, na i gwrando ar hwn nawr tro yma. This place has fallen to pieces. No, I'm not leaving without that scepter. Alright. Okay. Rhaid dweud bod i ddim wedi Get us cael y out of here, scepter. Launchpad. What? Hwna'n Yy. gwahanol. Achos oedd i I gyda'r can't believe scepter. we came all this way for nothing. Oh, paid dweud. What's Surely- the meaning of this? Outsider, our prophecies have long foretold okay. that our ancient city would one day be returned to us. For hundreds of years we have waited, and at last that day has come. You mean you're not mad at me? Mad? Quite the contrary. Oh, Father mae'n mynd i Paul. roi'n i'r Is scepter there fe. anything we can do to repay you? Yeah, scepter, Well, please. now that you mention it, I did come here looking for an ancient scepter. I didn't suppose... Does it look like this? Oh, they're climbing for nothing. Hey, Mr. McD? Bless me bagpipes, the scepter of the Incan king! It is yours. Take it and go in peace. Okay. Good, good. Hapus though, no? After all, it was just the old king's back scratcher. Back scratcher! Nice. Good. Wel, gyda amser i ffito un lleoliad arall, achos os mae save system ar hwn, ffantastig, achos gallai dod a gorffen rhan 2 diwrnod arall, heb gorfod redig trwyddo fe gyd. Rwy'n fi'n pop lan ar top there, save do not... There we not go. turn off system. Good, good. Okay. Okay, cool. The scepter of the Incan king. I tell you, boys, there's something special about this treasure. Really, Uncle Scrooge? Yeah, it just looks like an old back. Pwy yw'r person gorau yn ffeindio trysorau? You Scrooge boys need McDuck to learn some neu respect for the Tomb finer Raider? things in life. Dyna chi Now, if gwestiwn. you're done having fun at your old uncle's expense, help me decide where we should go next. Dwi'n meddwl falle Tomb Raider. Yeah, sure would, yeah. Mae hi'n gallu safe i pobl. Mae fe gyda pogo stick, so yeah. Os ni'n rhoi o fel na. Digon ti. Pennsylvania nawr. Edrych ymlaen be nhw'n neud gyda hwn. And we're no coming back without a Enjoy coin o of the lefel lost yma. realm. Yn y greiddiol. Nice. Gwylio. Fel, bore, beth, Disney, bore, Sadwrn. Dyna beth oedd yn poblogaidd. This is it, kids. Draculesti Manor. Home Draculesti. of the legendary Drake von Gladstone, heir to the coin of the lost realm. The Lost Boy, Realm. it's kind of creepy out here, isn't it? Uncle Scrooge, we're not gonna break into this guy's house, are we? Of course not, Louis. This castle has been abandoned for centuries. Brilliant. Hey, look at this. The Junior Woodchuck guidebook says Drake von Gladstone was best known by his nickname, Count Dracula Duck. Is there really a monster in there, Uncle Scrooge? Uncle Scrooge. Don't be silly, Webby. Yeah, there's no such thing as Dracula. Right. He is right, isn't he, Uncle Scrooge? Of course he is, Louis. Vampires, banshees, and mischievous spirits are just a lot of superstitious hocus pocus. Okay.
Down you weld. Yeah, exactly, yeah. Alright. You better stick close to me, just in case. Fi mynd i trio'r hard pogo nawr. Os i weld. Yn y lefel yma. Now you boys Os ni stay byth put. yn actually Keep an eye on pasio William. o'r cinematic. I'll Ond be fi eisiau back with the clywed y... treasure in no time. Achos i rywun sy'n heb chwarae'r gêm yma o blaen, mae stori'n eitha da. Don't Am worry. beth yw e, like. I'll be back with the coin before you can say e pluribus unum. A purple bus who'em? Yeah, I'm not sure that's as fast as you think it is. Besides, why should we have to stay here just because Webby's a big chicken? Yeah, we're not afraid of whatever's hiding out there, are we? You boys are so mean. I'll show you who's not afraid of the dark. Wait, Webby! Gosh. Oh no! Huey, Uh-oh. Huey. Uh-oh. Will they be all right up the school? Nah. Of course. Nid i marw. Everything will be Na, fine, nid yn. my Fi ddim yn gwybod. darling. Wait here and Na, nid I'll yn. be back with the lads lickety split. Come on then. I'll be back with the lads. Lickety split. Sorry, Webby, nudi maru. Yeah. Nobody outsmarts Scrooge McDuck. Actually, fi'n mynd i trio fe ar y D-pad hefyd. Ie. Cos dyna fi di arfer gyda, so fi jyst eisiau gweld os mae'n neud unrhyw gwahaniaeth. Yeah, pogo stick. Yeah, like actually neud no, Be fi jyst wedi dweud, sorry. Ti'n mynd i trio fe ar y D-pad? Yeah, a D-pad, yeah. So, fi di bod yn chwarae ar analog stick. Oh, right. Ar yr actual control pad fy hun. A fi'n credu bydd yn gyda chwarae fe ar y beard. Dyle hwn nawr, mynd right i'r chwyth i fi gallu bwrw fe. Come on! Hwna'n silly os bydd ddim yn gael fi. Fel arfer, mae'n mynd un cam arall. Ah, it's okay. Okay, yn gael fi. Okay, y reswm dwi'n mynd am hwn yw yn y greiddiol mae yna rhyw thing lle Di trick o fi. Paid dweud mae pob un fel hyn. Mae yna un o rhain sydd gyda fel extra bywyd. A os ti gyda hwnna, obviously mae mantais massive yn y game cyfan i gael bywyd extra. Fel slot bywyd, os mae'n gwneud synwyr. Yeah. So ddim bod e jyst yn rhoi bywyd i ti, mae'n rhoi slot bywyd i ti. So, fe'r un yma yw e. Have a look. Mae'n rhoi pwys fel arall, fe'n grach. Right, mewn fan hyn mae Wyt ti'n fe fel golli un, arfer. Teal? Yeah, fi'n gwybod. Oh, there we go! Yes, o'n i'n meddwl bod e. So ti'n cadw hwnna yn the whole game now? Yeah, yn union, yeah. Dyna pa mae mor werthfawr i ddod i nôl. Chos, ti'n gallu dychmygu faint. Yeah. Wyt ti'n llafed just now? Yeah, mae di respawn o. I know. Mae yna patrwm specific i wneud y lefel, a fi'n credu mae'r un yma ingrained mewn, so fi... Ah, yes, okay. Right. Oh. So, fi'n falch, does na ddim thing ceiniog lle o rhaid i fi nôl stuff. Yeah. Oh! Oh my god. Mae hwn yn fwy anodd na'r greiddiol. Yeah. Yeah. Ydy wahanol i'r un greiddiol? Wel, ti ar minecart? Oh! Oh yeah, nah. It's actually... Mae fe'n eitha debyg i fod yn oes. Right. Ydy hwn yn mynd syth i'r boss nawr? Ooh! O, dyna fe. Ooh! Un yn nhw. Huey! Oh my gosh. Boom.
Boom. Pogo him. Oh, come on! Come on, Anheg. There we go. I'm out of here. Oi. Oh! That wasn't a ghost at all. It was a beagle boy in Ah. disguise. Nah. Beagle Beat me boy. to my treasure, no doubt. But it'll take more than just an old bed sheet and flour dust to frighten off Scrooge McDuck. Look, Uncle Scrooge, that beagle boy dropped Dwi ddim yn something. teimlo bod hwnna'n It's a digon o gold boss. piece of There's paper. no way. Mae hwnna fel Mini boss. It's Not a even mini like boss that. cyn y Yeah. boss, You mean yeah. Like a magic spell? Yeah. Aye, So, lad. It yeah. was part of one. Gee, I Cos wonder oedd who hwnna told ddim you yn to Dracula, mae'n credu mae We'll rhaid i worry ni about curo that Dracula. later. Right Oh. now, I want you to head to the Count front door Dracula. and wait for me. I'll be back once Okay. I've found the treasure. Off you go, lad. Off you go, lad. O, dyma bydd e. OK, gwell i fi gael hwnna. Hwnna 4. Right. Ni'n neud y to? Neu di'n mynd yn i un lle? Oh! Oh, Oh, dear. nagos hwnna. Yeah. O! O'n i eisiau hwnna. Dam! Falle bydd hi'n na. Ydy hyn jyst wedi wneud loop i ni then? O! Ww! Oh my gosh. Ni ddim yn disgwyl hwnna. Na, mae hwn jyst wedi mynd yn i'r un lle, dia. Okay. Okay. Ni'n mynd i hi. Mae wastad yn rhoi pethau neis i ni. Is that you? It most certainly is. Why, just look at all these cobwebs. This place could use a woman's touch. Okay. Right. Diolch am hwnna, ond dim angen e arna i fi, ond mae'r bywyd extra yn handy. All right then. Goodbye, Mr. McDuck. Okay. I'll see you back in Duckburg. 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 Right, so fi'n gallu mynd ffordd yma. Oh. 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 Ah. Dwi'n gadael fi bounsio hwnna. Odd. Wyt ti usually gallu yn y game graveyard? Yeah. Yeah. Odd. 50 Roy. Oh, dwi'n cofio beth ti'n Oh, gofyn i ti'n nawr. smacking nhw. Yeah. But odd bod e ddim yn... Oh, hwnna'n... Yeah, okay. Mae un o'r rhain yn... Yeah, yn fel falsyn. Right, so hwnna fanna... Nope. Right, un arall. Hey. Nice. Okay, so dwi'n... Boom. Dwi'n mynd lawr fanna. Mae ddim yn teimlo fel rhywbeth i gorfod wneud o'r blaen. O, fi'n credu mae rhaid fi mynd nôl i'r cychwyn. Ah, fan hyn. Na, fi di bod yna, ond fi'n methu mynd... Ydw i'n gallu mynd nôl? Oce, na i'n mynd nôl. Fi di bod ffordd yna unwaith, ydw i? Ah, damn! For God's sake. Oh! Alright. Mewn o mas. Bada bim, bada boom. Oh. Oh, no. Sorry, pal. Right. We'll get it now. Right. Right, dyna'r un ni angen mynd i. What's this? Part of the spell matches the inscriptions Yay. on this mirror. Oh, Good. if only I had Good, all good, the good, pieces to this hapus. puzzle. Hey. So, ond, mae di dweud bod hwnna'n bosib, but o'n i'n meddwl, fi o'n mynd trwy fan hyn. Okay. Na, ddim ffordd yma yw e then. Right, da ni ddim mynd ffordd na. Wedi bod ffordd yma. Dyna thing, mae bach o labyrinth i fod yn dig.
Fi heb mynd lawr i'r un yma. Trio'r un yma? Ble dwi'n Na, mynd? mae ddim yn gadael fi. Mae ddim yn gadael fi enwi. Dim ond rhaid nhw yn mynd rhywle, ie. Yeah. It's a priceless ruby. Fi wedi bod ffordd yma. O, fi heb cael hwnna ddo. Rhywbeth newydd. O, dam. Ah! Bloody hell. O le yma, hwnna. Hey. O, edrych allan! O, na! Flip. Idiot, sorry. Oh, there we go. Mae rai nhw'n good, rai nhw ddim. Oh well, okay. Mae teimlad bod fi'n mynd y ffordd cywir nawr, ddo. Ie. O, Yeah. un hwnna'n cymryd y gael risg. fflachu. Ooh, yeah. Yeah, mae'n fflachio. Alright, okay. Oh! Ah! What? So, mae'n neud fi meddwl mae rhaid i ni mynd ffordd yma. A lawr. Yr un yna'n fflachio hefyd lan fan'na oedd e. Ie, wyt ti'n mynd trwy hwnna? Wy'n mynd i ti i'r Yeah, carts. yeah. Ti wedi bod trwy fan hyn? Yeah, achos oedd wedi rhoi bywyd extra oedd e. Ie. So, there's point wneud hwnna. Lan then. Perhaps ti yn mynd trwy'r carts a mynd trwy'r carts. Yeah. Yeah. Ydy hwnna'n mynd i'r cart fan hyn? Meddwl i hwnna. Cos oedd na un ar y cychwyn hefyd. Wel, rwy ti'n mynd trwy un hwnna, jyst na, rwy ti? Or rwy'n rwy ti'n dod Na, nôl? ond i'r chwith, right ar y cychwyn. Nag oedd e? I don't know. Na. mae'n Dim confusing, ydi. clem o gwbl. Fi trio fe. Na i trio fe yn neud y cart unwaith to. Os na, nawn ni mynd i'r yr un right ar y dechrau. Okay, ni weld. Methu cofio'r map hyn o like, off heart? Na, ddim yn disgwyl ers tego. Dylwn ni achos fi wedi gorffen y gêm cyntaf, y gêm greiddiol, ond ddim wastad yn gweithio fel yna, but... Oh. Fi'n bod yn bach yn chicken yn neidio stuff, achos fi'n desperate i just gorffen e. A cael y save. Okay. Oh. Oh, hello. Right, oedd yna point? Gallwn neidio yn nhw, neu na? Na! O, just... Na. Oh wel, fi wedi dysgu hwnna nawr. No. So... Mae rhywbeth draw fan hyn, ddo. Mae yna rhywbeth draw fan hyn. Aha! Dyma ni. Really? Damn. Into this madness. Okay. Gobeithio bydd yna cacen mawr fan hyn. Please bod cacen. Please, please, please. Oh! O, Oedd ti'n rhaid i fi wneud y naid yna. Efallai. O, fall. Rwy ti'n... O na, mae'n dod nôl fyna. O, mae'n dod i'r llun O. lle. Odd. So ni fi bod fan hyn? Okay. Ond falle, cofio, oedd na un right ar y cychwyn, so... Unless ni'n mynd i'r dde, but... O! Okay. O! I heb bod fan Mae hyn. hyn... Ie, mae hwn yn teimlo'n gwahanol yn dyw e. Os fi'n neud hwnna... O, na, rwy ti'n mynd i'r chwith, nid lawr o fanna, wyt ti? Rwy Ie, ti'n mynd na. i'r chwith i gweld Mrs... What's her name? Ie. Na, rwy'n ni. O na, mae hwn right i'r O. cychwyn eto. Okay. O, perhaps ti angen mynd nôl i'r cychwyn, efallai? Ond dyma yw'r cychwyn. Na, like a front door, an actual adeilad. O, na, fi ddim yn credu. Wel, yr unig reswm fi'n dweud fi ddim yn credu yw... There we Oh. go. What the hell, bloody hyn? Mae hwn yn gwahanol yn dyw e. O. Can i bend yn heb bod am ar blaen. Na.
Okay. I can't know. Alright. Na, mae hwn yn lle newydd. O, y risg yw, os fi'n neud e, bydd y ysbryd... O, na, oce. Rydw bydd y ysbryd... Ni heb bod yma, ni? Na, roedd ddim yn... At least rwy'n methu cofio level un. Okay. Fi ddim mor ffast am gael yr holl diamonds. Oh, damn. Dyna beth o'n i ddim eisiau. I fi, mae bywydau lot fwy pwysig na yr arian. Ready i ffwrdio rhag ofyn, pob tro. Okay. A ni yn y lle cywir nawr. O. Bydd na ysbrydion yn neidio mas nawr rwy'n credu. Os mae hwn yn de... O, ni allwn mynd lan fan'na. Yeah. Nice. Daro! Oh, come on! O hard pogo di bugger fi lan. Oh. O leia fi yn boss battle nawr, ddo. Ie. Fi'n gobeithio, fi'n dweud hynny. Falle bydd ei ddim. Come on in. Oh, ddim ti. Just angen bounce around fe cwbl o weithiau, ie. Ie, ond mae bloody ysbryd yna. Oh! I'm fine, I'm fine. I'm fine. Oh, flip! Mae'r ysbryd yna, achos fi methu bwrw fe, os fi'n ddim yn rhag gweld. Here we go, here we go. Ddim gormeddwl e. Well, I guess you found it out. Oh, well. You guys got any lunch? No. Okay. You don't gotta be all touchy about it. See ya. That guy gives me the heebie-jeebies. He was starting to look at me like I was lunch. Well, next time he'll think twice before scrapping with Scrooge McDuck. Speaking of scraps, he dropped this sucker, Scrooge. Okay, good. Ah, it looks like another piece of Mae'n bendant yn y noddach, though. Mae fe'n fwy hir a gorfod neud mwy o pethau. Yeah. Mae'n taflu fi off, chydig, i fod yn deg. But, yeah, dyma bydd y lefel olaf cyn. Na 10 o gloch curfew si, dyna. 4 munud, fi'n gallu neud yn 4 munud. Os mae Scrooge McDuck yn gallu cael lan, you know, just... Alright, bud, come on. Ti di chwarae? Good lad. Y DuckTales ar ôl retro I one. needed to wait at the Yeah. entrance with the others. Rwy'n fi'n meddwl. Ie, fi wedi. Mae ddim gymaint o siarad fel hwn, ond ie, fi wedi. Ond fi ddim yn cofio pryd yn union. Ne. Ie, mynd i edrych ar yr Fi ddim yn gwybod os oedd ni ddim di safio ddo, oedd e just during y period lle oedd... O, beth sy'n lan fan hyn? Content. Duck. Oh, what? Dyna fe. Our retro DuckTales NES 100%. Oh, nice, November okay, yeah. 25th, 2023. Oh, fi wedi. And mae'n y dau fideo. DuckTales 100% ar Game Boy. Just one more of Yeah. Scrooge. I know you can A do it. Darkwing Duck. Hwn yn gwahanol ddo. Ie, mae ydi. Beth yn nhw'n dweud? Fi fynd mas? Na fi. Fi jyst gallu gadael y lle yma, bydd hwnna'n awesome. Obviously, fi angen ffeindio un darn arall. Ie. Mae'n rei yn y chat os mae unrhyw'n gwylio yn eisiau gwylio'r original game. Ie. Eisiau. Ie, mae fe... A gael... Wel, bydd yn dda i chi gallu cymharu rhwng y ddau. Ie. Achos mae yn... Mae'n Lot... magical. Ydy. Mae hwn yn glossy iawn. Ie. O ie! Roedd y blodau ddim cael lips. Na. O'n i ddim yn disgwyl i nhw. Ie. Edrych eitha fel... Ie. Seductive. Fel blodyn. Ie. Ie. Ar y game hen, nhw'n edrych fel, like...
50 gair. 50 gair Cymraeg, y twll tin. Oh, yeah? Oh, really? Something Oh, like- yeah, okay. 15. Okay, Twll tin. right. Ooh. Ond neb don't know. Ys ddim yn gofod ble ni fod Ffeindio ble mae'r mynd. level hyn ar y fideo hwnna. Yeah, that's the thing, see, achos O, dyma fe. dwi'n teimlo fel... Oh, wow. Oh, here we go. Uncle Scrooge, help! Help, Louis! Oh, see, mae pobl... Mae boi yma'n annoying. You bugger. O, nawr mae doi yn nhw, so mae'n neud yn fwy anodd. Dwi'n disgwyl e mynd bach fwy anodd, but... Oh! Look at that. Just, oof. Yeah, That's tough without your army helmet, eh? come on now. Wait till the gang in Sing Sing finds out you were knocked flat by an old guy in his cane. Thank you, lad. Yeah? Well, you better be careful where you go poking around, McDuck, or you's gonna have much bigger problems than me. So long. Okay. Now, what do you suppose he meant by that? But It that... doesn't matter. Quick, lad, see if there's a scrap of paper lying about. So, oedd na You dim mean like this one, Uncle Scrooge? carts ar y Exactly. game drifo te? This is the last Yeah, piece of the on the riddle. cart. What to do? On the That's bending what I'm carts, about yeah. to find out. Video te. Quick, lad, go meet Webby and the What have others you at called the me? entrance. And No. all of you, stay put. Yeah, on the bending carts. Oh, Dwi'n mewn like a level hwnna am like 3 munud ar yr actual video. yeah. Yeah, ond mae yna doi bit, see? Mae yna doi Alright. bit gwahanol. Mae yna un lle chi gofod mynd nôl a ffeindio rhywbeth specific. Chi, Alright. like, i'r mines, mae yna un level sy'n mines. Ach, oh, What's called the carts though? hmm, Oh, well. ddim yn siwr. Ond mae yna un. Oh, wai! Okay. Fi dal bach yn confused gyda beth i fod yn neud yn hyn. Because fi'n gwybod y patrwm a ble fi fod yn neud yn y greiddiol, ond yw hwn... Falle just mistake, you know, fi bach yn rusty, ond fi ddim yn gwybod y bit yma. Go on, ewch right draw, please. Yeah. Ydw i'n mynd bellach yn hyn? A fi wedi neud rhain, so dim rhaid... Unless... Mwy? Na. Come on. So... Yeah. Dy fi 1000 o bunnoedd nawr, so... O, ydw i'n mynd fan'na falle? Nôl i'r cart. Hey. Meddwl? Okay. Ni wedi bod ar carts hyn neu na? Fi wedi cyrraedd y top. Dwi'n meddwl fel ni wedi bod. Yn hyn. Nearly lost my hat on that one. Fan'na. O, ni wedi bod fan hyn yn yr un cyntaf. Right, ond does dim ffordd i fi mynd nôl. Right, okay. Os ti'n mynd right i'r diwedd fan hyn, i mynd nôl. road. Yeah. Yeah. Oh, yeah, bugger. O, mae loads yna. Yeah. Oof. This is actually starting to be fun. Yeah, dwi'n teimlo fel fi wedi rhoi lot o ymdrech mewn i hwn. Nearly lost my hat on that one. Fi ddim yn heiddi mynd gwaglaw. Alright, okay. Ail card. Right.
O! What? What? Beth yn digwydd fan'na? Fi ddim yn gwybod. O'n i rhywsyd ar y track. No, weird. Okay. Biff. Right, ydw i'n mynd i'r dde falle fan hyn? Ydy hwn yr un lle fi heb bod? Ww! Ja, na, fi wedi bod fan hyn. Fi'n cofio'r bit yma. Na ydw i'n neud hwn? Na. Hwna ddim yn helpu. Na. O! Ydw i'n... Oes na fel secret passage fan'na falle? Risky trio fe, ond werth wneud. Na. Na. Ah. O? O, ni wedi bod fan hyn. Ni wedi bod am Pa ffordd ti'n meddwl dylwn ni'n mynd? I'm sure. Dim clem nawr, fi'n really confused.com. Mae yna dau ffordd, you know, ni just... Na, mae dim ffordd draw fan hyn. Na? Ond beth am yr mirror yma? Roedd hwnna just cymryd ti i'r dechrau, efe? I don't know. Ni wedi bod mewn i'r stafell hwnna i'r chwith. O na, mae'n just cymryd ti, like, i'r chwith. Sorry, i'r dde. O ble ni'n mynd o fan hyn, dyna'n y cwestiwn mawr. Just ddim yn gwybod na. Dwi'n os mae'n map ar-lein o'r, like, whole level. DuckTales. Remastered. Map. So, nid hwnna, mae hwnna jyst mewn cilch mawr. Dod i pwynt, os fi'n marw nawr, dyna diwedd y stream. Achos mae'n cyrraedd y pwynt yna. Ond, bydd e wedi bod yn neis i gallu goff yn lefel yma. To be honest. Right. Dim fan'na. O! Okay, rwy'n cael map, ond mae ddim yn gwneud unrhyw syn o beth mae'n edrych ar. Ydw i'n mynd yn yr un yma, ti'n meddwl? Trio fe. Neu fi'n parhau. Dyma ble fi eisiau mynd. O! Look up the ducks. Hey. Come on. Solve the riddle. Come on. Finally. Oh, come on. Just safio, please. Safio fi. I thought I told you to stay with Webby. They did stay with me, Uncle Scrooge. I'm right here. Oh, what a pretty mirror. Aye, lass. And if I'm right, using this spell will reveal the foul perpetrator behind all these shenanigans. Okay. Right. O, dyna hi. Dyna'r 99. Yeah. 96 ar y pryd. Magic at the spell. Magic at the Ugh, I should spell. have known you'd be behind this. Oh, Scroogey, my old friend, you wouldn't believe how much fun it is watching you run around making a fool of yourself. What? Oh, you really don't think you need ancient sorcery to find coin of lost realm, do you? No, I had Beetle Boys hide paper scraps to throw you off trail. Why, you Oh, boss sneaky- battle. Ond o leia fi wedi cael profiad o'r boss Save battle company wedyn. Yeah. for garden party. Yeah. What garden party? The one I will throw in celebration when I get home with lost coin. So long, fools! Okay. Surely fi gallu trio Very nice. Yeah. lladd hi. You said it, Webby. All right, Mae hon you yn, kids stay here. like, really drawn I'm going out to yn track Cymraeg down yn that un witch and greidio. get peace of my mind. Oh my gosh. Alright, hero hi then. Come on. Right, here we go. Oh, come on, be yn y byd o'n i fod wneud fan hyn? O, paid dweud fi ddim yn mynd i cyrraedd hi. Gaf i fod. Oh, no! Oh Na, my na, na, God, na. un Na, bywyd. na, na, Oh, na. no. Paid ti meiddio. Oh, bugger off! Oh, gyda un
No. Scrooge, why must you always meddle? That coin is mine. That coin is mine. What? Oh! No. 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 Nôl i'r bloody mansion. Oh. So I'm gonna need a full level eto. Hwnna'n Alright. rough. Okay, yeah. Dyna fe am heddiw. Fi'n... Beth mae hwn yn neud for a sec? Mynd yn ni nôl i... Concept of sketches, so ti'n TV show art. Flippin' heck. Well, you never. So os ti'n gallu datgloi rhain, dwi'n gallu prynu nhw. Purchase. Okay. Just art, ond pam lai, dim byd arall i fi prynu fe. Basgu un yn nhw, ydy yn like... O ie, mae'n gadael fi prynu nhw. Ar ôl ti'n prynu nhw. Oh, right, sorry. Oh, seriously? Oh, fi gallu cael hwnna ar we. Okay, right, fi'n mynd i gael efo yna heddiw cyn i fi gwylltio mwy. Fi ddim yn fan mawr o just art mewn game, fi'n hoffi cael items fi'n defnyddio, fi ddim yn hoffi hwnna. Ond, ti'n just gallu edrych arnyn nhw, dim byd arall. Dim byd arall. Okay, right, ni'n mynd i gael efo yna heddiw, achos fi ddim eisiau gwylltio gormod. Nes i joio gorffen lefel cyntaf, mae'n really di windio fi lan bod ail lefel mor hir a fi ddim di llwyddo i ennill a does dim ffordd i mynd nôl arni bai am wneud yr holl lefel eto. Ond, os fi'n mynd nôl fan hyn, os fi'n gweld fan hyn, mae'r un cyntaf wedi safio, so mae dim ond 4 dy fi. So mae hwn yn opsiwn noswaith retro eto a trio wneud nhw gyd. So, yeah. Cant. Opsiwn da, achos mae'n neis i taflu retro mewn o fryd i gyd. Ni heb wneud am fel cwpl o misoedd nawr. So. Na, ni heb. Na, fan yn hwyl. Cool. Fan hwyl i gwylio. Yeah. Cool. So, diolch yn wylio pawb. Diolch yn wylio. Gwelch hyd yn y stream nesaf. Ta-ra. Hwyl fawr. Ta-ra.